Građani, vi koji niste nedeljama vidjeli sunce, koji mesecima živite u podrumima, bledi, ispijeni, željni i gladni. Istaknite visoko belu zastavu i to će biti znak da prestanemo sa dejstvima. Mi znamo da vi želite da se predate, ali nam dajte do znanja da li da prekinemo ili da krenemo na sveopšte uništenje. Ne ginite u zalu. Šteta je. Svi znamo da vi želite da se predate i da vam je to jedini spas. Nek slika, brate, nek se vidi. Gdje je Jola? Evo ga tu je. Gdje je Jola? Baba. Okay.
Da bismo dokazali zločin pojedinim ljudima, mi moramo da obavimo određene istražne radnje, to je istražni organi rade operativno na terenu su. Ako vas, gospodine, zanimaju samo